Naw ti dadakkel pa ti ex ko. Jak pulos amuno na panan na. No kayat mo amaamuan no sa dino tinapanan na. Di mangibaon ka ti mangbirok kan kwa na ija impyerno? Masigurado nga wanit chay. Mabalin ka di. Nga ibaon ka ija. Piste ka titikas ti abiyag! Buisit! Basol ko ka di. Tinungpal ko ti kalikago mo na ikalaysa ka. Anya ka di pa'y ti sapulan. Sika ka di tayo tamasabat ko, Ethan? Dakkel din ang baliwam. Nagdayag kan Moreno. Kasla ka artista. Claire? Uy! Nagpudaw ka matananagyan ni Jay Sudad. Saanan asikatay kanayon asutilin mi idi? Abardangisay. Kumusta kan? Papanam ko ma. Mapan ko kumalan ti tangdan ko anagarado kini tata kanor. Makitang tangdan ka nga agarado? Syakmat, sa anak mo't nagtuloy ang nagadal. Awan namin pagadal ko. Anya nga iti trabaho mi Jay Sudad? May sak a servidora iti restaurant. Wen gayam. Aga sa pulan da iti janitor. Kayat mo ka diti ag janitor? Ha? Kayat dak nga ta. Tapno amom. Kayat ko ti makaurnaw. Tapno ituloy ko mutlaan ti panagadal ko. Anang, mapanak mamat iti syudad. At da kano ba kanti at trabaho ijay ko na ni Claire? Anya at trabaho dayta. Janitor ka no, nana. Kaya't ko ngamin ti makaurnong, tapno ituloy ko matlaang ti agadal. Awan nga tatida ka sa mapasamakan ka ijay. Ado ka no tinaluko ijay syudad. Nanang, saan mo't nga amin na kanito kat adda naluko? Mabalin mo't aliklikan ti gulo, tapno mailisi kay ti anyaman ama di mapasama. Pagdagas sa mga ibaraw. At da ka no servants quarter ijay, nanang. Anusan laeng tanailat ka no. Apay anak karubwat ka. Papanam. Ijay syudad, antay. At da ka no agur-ure at trabaho kijay. Apay, awan trabaho dito'y. Adda trabaho dito'y. Anusan nyo ba sitin ti trabaho dito, yante? Kaya't kung amin ti makaadal. Saan ka pumanaw? Awan trabaho dito. Pasensya ka yun. Ngam sana ka makaurnong iti panagadal ko dito, yante. No kwarta ti sapulen ti makaadal. Kwarta mat lang ti sapulen ti agarado kan agmula. Padasak mat ati mapanijay syudad, ante. Barang mayat ti gasat ko ijay syudad. Itarayam kit din ti trabahong dito'y. Saan ka pumanaw? Pinalubusam kit din apimanaw dayjay nga ampun mo. Anya di kayat mo asawan? Di mo kayat nga isagana na tinasaya at amasakbayan na? Namnamam ka di nga danasaya at amasakbayan na igisyudad. Imbag dito'y tadagarado kan agmula. Saan aga po ta ampun ko kat kastan ti tratom kan kuana? Kaya't mo asawan, siya kun ti agarado. Tawan matan dayjay nga ampun mo. Sige, tapno di mo mat ko na. Aradom ti maaradom. Ta ipaaradok mat ti panakabatang ko. Na, ta isakit mo jay saan mo akap-kapin ano? Siya, kabsat na. Kabsat ka ngagpaiso. Ngam nadungdong mo jay anak ko kanyak ngam sika. Ni, da kayo mati masabat ko, Ethan kan Claire. Nagkuyo kayo mat? Apay, agtaray kayo? Anya? Papay, gaputag kuyo, agtarayan. Sa dino pumangay ti papanan nyo. Alangan mat nga iji pagadalan. Saan mat apapil ti awit nyo? No di kat, dadakkel abag. Kwa, ada ba kanti at trabaho iti pagtrabaho? Umay mat ni Ethan, tagtrabaho mat ijay. Aya, ada yun sa mo ti pagtrabaho, iti pagad-adala.
Imbagkan ka, kaagad-adal ka, Sara. Da kami, agurnong kami pa'y. Sakbay nga ituloy, miti panagadal mo. Amang ano ko na yung agadal kayo? Wano, agasawa kayo. Saan kami ang makaas-asawa? Trabaho ti unaan mi, tapno makaadal kami. Apay ka di analiday kayaw, sir. Apay nga inawis na dito ibar. Ada nakadamagak. Ama sigug ka no idi ex ko. Idi pinagsina na kami. Amuyo ka de, no ayan na, sir. Saan ko nga? Ayan nga tati anak. Kaya ko ang makita. Kaya't yu ka de, tamangala tayo iti detective amang sapol no ayan ti anak yaw, sir. Walman. Saan kami anadaan iti anak ni Olga? Tamay samit alumas. Anya ka diti probinsya na JX yo, sir. Itad ko kan katinagan kan address na. Saan ko makadanon kini Olga daytoy? Makarengreng namin tingiwat na ko. Ariglado, sir. Mangnamnama kayaw. Si kakadinday ta, Sara. Ay sus, naglukmag ka matan. Agad-adal ka, saan ka di? Nana. Ijay syudad ti pagad-adalak. Wan gayam, Nana. Nasabat ko mo ti Ethan kan Claire. Mapandakan no ijay syudad. Tarayan dalang ti trabaho da dito away. Masurunak. Saan ka di nga agtaray dagi jay, Nana? Amok pa yun kadagijay. Awan bibiyang ko kadakwada. Ada ka di suron mo iti anak ni manang mo, Nana? Saan ko akanakan da jay? Anya ti kayat mo asawan, Nana? Apay nga inruar mo tiladawan day ta ex mo. Anya ti kayat asawan day to. Adda nakadamagak. Ama sikug ka no gayam idi pinagsina na kami. Kaya't ko ang makita ti anak mo. Ti kadila ang anak yo ti kayat mo ang makita. Wano, pati ti inana. No kumata mabalin, kat pati inana. Ngam saan mo't ang mabalin? Tadda ka kat ngarod. Mangin insulto ka kadi? Sinong batak laang mati sa lutsod mo? Kat tapno saan ka mainsulto ako lang? Saan nga natila damdamagang naawan kay saskan na? Makapawan kanas, peste! Saan lang asikati kasta tirignana? Uray siyak, awan matan ganas ko. Ingka ba'y agpa-picture? Ta ikabil ta iti bayo datam. Sigurado nga ta maalaak. Amangan no adda nakauna. Isu nga rod adarasan ta. Tapno di da ka maunaan. Ay, mabit man lang. Addan sa picture ko dito yung wallet ko. Kita no adda. Tapno uray sana ko nagpa-picture. Agawaam na rod. Tamapantan. Nasimpat ka dito amom iti restaurant apangisar kam kanyak? Wen, nasingpat siya lalaki. Angam, siya asawa na. Sagpaminsan lang arudan nga umay. Kunam no agbusingar tingiwat na. Kan kanayon anak ang nga to dagiti kiday na. May mayat no sagpaminsan nga umay. No kasta ti kababalin na. Kumaa. Tano ka na yun? Ay, talaga ang makapa-stress tigalad na. Addan nasarakak a detective, sir. Intad kun tinagan, kun address ta eksyaw. Nasaya to kasta. Masarakan na nga tati ex ko. Una mo ti kinatulag ko. Amapan ka no iti address na intad ko. Mabit siguro amaamuan no ayan ti eksyaw, sir. Kumusta nga ta ni Ellie nga ex ko? Maamuan tantaw no ag-report ti detective. Sayang nga ayat. Pinagsina dagiti naganak kadakari. Impaasawa dakit din iti babaya lupas.
Uray ko man, no nasaya ti ugali na. Sir, kasano ang mo yung teeksyaw? Agkadalan kami idi. High school kami pailaing idi. Ket nagayang-ayat kami. Sigurado nga raw, ang nasakit tinakam na itinapasamak, sir. Agpada kami ang nasakit tinakam na. Naging inarakop kami lang nga nagsangsangit. Idi pinagsinada kami. Saan ka kumangagmulmula itang? No adda dito'y ni Ethan nga anak-anakan mo. Mabalin ka ni. Saan mo asasawan ti ampon wano anak-anakan? Ang paisumad ti bagbagak. Apay anadagsan ti daram iti anak ko. Anya ka di ti basol na ken ka. Manipod adda day jeng ubing. Isun tinapakatagkan ka ngam iti siyak akapsat mo. Kasla ka lang pampanunot nga ubing. Pagimunam ti anak ko. Idiawan pa'y day jeng ubing. Siyak amin ti pangipanam iti atensyon mo. Apay, ubing ka kadipay apaasikaso. Dakkel ka, Antorio. Anya timbaga ti detective. Sir. Nabayag ka no anatay iti sakit, ti agnagan iti Eli. Sapay ko man. Tada iti sidong ti Apo. Kaasimat ti ay-ayatek. Ladingit at ti ang report ti detective, sir. Makipagrik na ak. Agyaman ak. Nasaan da ito anamak? Kat, ayan nga tati anak mi. Ti amuda, kat naganak ka naw. Ngam di daam mo, no ayan ti ubeng. Ayan na ngatan. Masapul asapulat ti anak ko. Isu ti mang tawid iti sanikwak. Isu ti sumaruno abiro kan ti detective, sir. Nayunan tayo ti detective amang sapul. No sa dino ti ayam ti anak ko. Matumpal, sir. Anya ka di nga ili tinangigapwam kiniitan iti ubing. Nagkatrabahuan kami iti inana iti ubing pay ni Ethan. Siyak tininang na, taggayam kami iti inana. Kahit ayan ita di inana. Natayan iti sakit. Ulilan adamang ni Ethan. Siyak laeng ti katakunay-nay na. Isu nga, edi nagsakit. Siyak laeng ti kadwana. Apay nga rod, adi mo impan ti ubing iti ampunan. Kinid daw na asan ko abaybay ang ti anak na. Nagkariak mo at asan ko abaybayan. Pinagparang mo ka nga rod nga anak mo iti kinabalasang mo. Iti simangput ka dito away tayo. Imbilang ko nga anak ni Ethan. Dito'y kapay, taibaga ka ni Sir dita opisina na. Nga da i-recomendak a janitor. Sige, Claire. Urayan ka dito, Iroar. Uray ka rumar ka. Nanyati ko na ni boss. O sige. Di na ngamin kayat nga agigiddan ti umunag iti opisina na. Kayat na kat saggaysan. Ingka nga ro din. Urayan ka rumar. Panawan ka pa nga ro dito Paunagan ka no ibaga ni Sir nga umunag ka. Sige lang. Sir, adda i-recomendak a janitor. Ayan na ngay. Adda di tarwar ti opisina, sir. Paunagan. Takasargitak no kabalan na mutlaan ti trabaho kas janitor. Kabaalan na, sir. Narwam itirigat akas kanyak. Nagapumat ijay away. Paunagam nga rodan. Tapno makapagsarita kami. Sige, sir. Adala ang ditarwar. Ayabaklaan. Ethan, umunag ka kanon ko na ni sir. Sige. Naimbag abigat yun, sir? Ano ti apelyadom?
Anya tinaganti inam. Apay ka di, sir. Iyawat mo tibayo daytam, Ethan. Yawat mo adagos kanyak tibayo daytam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetayo italawas ang nakauwan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglain. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonah Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, baknang a komersyante ni Salvador. Pinagsina idati dadakkel na, kanti sigud akayan ayat na. Taim paasawa da kan ni Olga apada na abaknang. Iti sabali abangir, sakbay apimusay ti ina ni Ethan. Asigud akaayan ayat ni Salvador. Impampong na ti ubing kan ni Anita. Iti panaglabas ti panawan. Naamuan ni Salvador ang masikog ti ex na, idinagsina ti dalanda. Naduktalan na, anabayag gaya man apimusay ti ex na. Iti may sang aldaw, nag-apply ni Ethan, kas trabahador, iti restaurant ni Salvador. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yurita alawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Anya ti apelyedon. Anya tinaganti inam. Apay ka di, sir. Ethan, yawat mo tibayo daytam. Yawat mo adagos kanyak tibayo daytam. Ate, sir. Sana mayos ti apelyedon. Awan ka di ti amamom nga agmayos. Awan, sir. Clavier ti apelyedok, sir. Awan ka di ti amamom nga agnagan iti Eli mayos. Awan, sir. Anita Clavier ti inak. Kasta ka di. Tunaklakit din. No, anya, sir. Lipatin yan. Mabalinda ka panawan dito yung opisina. Sir, agtrabaho ka din ni Ethan dito eh. Please, sir. Sige. Mangrugitan. Isurong no anya dagiti aramidan na. Agyaman kami unay, sir. Apay nga taakas jet reaction ni sir. Idi nakita na ka. Mas dawak mat na rod. Uri siya. Naklaat ah. Tsak mailadawan ti rupa na. Apa man nakita na ka. Amang ano da kaing ingas ko nga mamuna. Nalabit akas na. Di na magnapay adagos ti inam kan atilyedom. Anya nga ta ti istorya iti likodan ti kinatao. Sikat ti makasungbat dita. Wano, ninanang mo ti makaibaga. Ay, maistoryak to man kininanang ti reaksyon ni boss. Hindi nakita na. Madamag ko man gayam. Nakita mo ka din ni tatang mo? Saan? Kunamot ni nana. Anatayin ni tatang, hindi ubingat tayo. Sir, anya ka di day takit kita? Takas la mariribukan ka. Dahil ito yung man kaskas na ka dyan ito. Kaingas launay dahil di Eli nga ex ko. Ha? Ay, kita akman. At iti bayo data na. Kitaan tila dawan na. Kaingas dahil di Eli.
Nataer abaraw. Sa bali mati apelyedo kan lugar na, sir. Mayos day di ele ako nayaw. Idin to tak klaver mat day tawi. Kanayon mo man asiputan da iti abaro. Apay akas to iti marikna. Ha? Anya ti marikrik nayo ako nayaw, sir? Diyak maawatan. Gamawan pang ipagpag-aw. Diyak kayat ang maamuan ta. Apas pa si putak ken kaday ta abaro. Ariglado, sir. Ay, sir. Inawat yu ka din kas janitor? Inawat ko. Nga uray awan experience na. Kagap-gapo na ka no, ijay away. Si kamat gayam ti kabarbaro nga empleyado. Amom kadimot lang ter aramidam. Ikagamaak, sir. Ha? Di nakawagan iti, sir. Manong langin. May sa akin mat nga empleyado dito, oy. Siya ti makanawan ni sir. Nabayagak nga minon dito, oy. Kasta ka di manay. Sabay ka man. Tagbayagak mat ditoy. Ubing ka pa'y. Di ka kadi agad-adal? Agurnungak pa iti pagadal ko, manong. Anya ti trabaho ni tatang Mau? Diyak pa'y nakita ti amak, sir. Ubingak pa'y kano, idi natay. Ay katinam ay. Anya mo ti trabaho na? Manalon kami, sir. Yung basit lang ti taltalunan mi. Iso nga mayak ditoy. Tapno agurnungak iti pagadal ko. Manalon kanumat gayam ti pamilya ni Ethan. Awan kanun amana, sir. Asino ti agtalon? Tay may mat ditoy. Day tati saan ko adinamag, sir. Kunana nga agurnong kanaw para iti panagadal na. Nasingpet nga ubing na rod no kasta. Ngam siputam na ta. Nupod numat lang ti bagbagana. Ay, sir. Kayat yu ka day. Taadda mapan ijay ilid nga aginbestiga. Sige. Ngam masapol asan da nagpadlaw. Manglimlimo da. Tapno di da maamuan. Nga daging imbestiga. Sige, sir. Awagak ti may sa detective. Tamapan iti lugar da ita. Masapol asaan ang nakakotse ti mapanijay. Ariglado, sir. Kumuyugak iti detective. Tapno makitak ti lugar da ita. Kampay iday. At dagayam ko amapan ko pasyaran ni Jai. May saka di ti baryoyo ko ni Ethan. Uy, manong. Agkabaryuan kami. Agkaadalan kami pa'y iti elementarya kan high school. Ay, adamot kat barkada ijay Santa Ines abaryuyaw. Amangan no inakmat pat pasyerto ijay. Ay, kasta ka di, manong? Makitam tumot nga ro ti baryumi, Ay, ayan ka di ti paradaan ti jeep amapan ijay. Asidaglaan mo't iti bus stop, manong. No makadisag kayo ijay ili, damagan nyo lang ti paradaan ti para Santa Ines. Damagag, no adda pa ijay ti barkada, sakbay amapanak. Daytoy ka di ti pagluganan amapan ijay Santa Ines, ading kao. Uwan, manong. Itakadilaan amapan kayo, ijay? Wan, ading kao. Dangamin gayam ko amapan ko pasyaran ijay. Sa dino ka di abanda ti papanan nyo. Nalawang amin ti barangay mi. Ha? Ay, ijay man asidag ti ayanda, Claire? Kastagayam. Umuna amadanon ti ayanda. Iti batog ti umuna a waiting shed. Adda ka di mat kaaruba da ijay? Adamot ka aruba da nga agnagan iti Ethan. Jaklaan mo, no nagtaray da adwa. Nagtaray? Agayan ayat da ka de. Saan ko nga amuman ka nagijay adwa?
Nagkuyog da pimanaw. Amang ano nagtaray da. Sino nga tagi nagdamag may papankadakler ken itan? Apay, anya ka di dinamag da. No asino kan ti aking anak kadakwada? Apay adamdamagan da. Sika ka di nagdamagan da. Una, idikuan, nagpadaya da mo. Dinamag mo ko ma, no apay adinamag da. Sinong bataklat na ati damdamagan da? Dakon nagdamdamag. Sino nga'y dagita? Anya ti panggap da, taapay ang nagdamdamag da. Dinamag da no asino ti amanitang. Imbagak mo't ajak ka mo. Tasimangkwet ka, nga addan ubam nga ubing. Imbagam ka di nga anak ko? Imbagak latang rood, asimangkwet ka idi, nga adda ubam nga ubing. Anya ka diti pa kakumikumam ita. Kanayon ka mo't abisi. Kanayon pa'y abisi ti cellphone mo. Anya ka di ti pakasik-naram no bisyak. Di ka mo't iramraman ah. Inta ko mamot agtur. Uray di Hong Kong laan. Jak masango ti aktor. Ingkano kaya mo? Itad ko ti masabol mo. No di na kayat ako yugan. Adakan ka da ita. Ado ti as asikaswag. No kayat mo? I-process mo ti papeles mo magtur. Ada ka di kaduam magtur. Dagiti amigak. Ngam kadwada mo dagiti asawa da. Siyaklaan ti awan kakuyong na. Imbag dagiti amigam na. Tawan ti adu apaka kumikumanda. Uray ka na yung dangagtur. Mabalin lata. Sir, naamuan may anak ni Bakat Anita ni Ethan. Apay nga ta akaing-ingas launay day di Eli. Naira na lang ata. Nalabit akas ta, sir. Adumat nga minti agkakaingas a tao. Nalagantirik na kenkwana. Iliw ko la siguro kini Eli. Nalabit akas ta, sir. Ngam, iti sumagmamanong aldaw akaadana dito. Nagagat ka nasimpet mat ni Ethan. Saan ka nagkamali ang nangalakan ko na? Ngumakaadal, agbaliw mo tibiyagdang agina. Saan ka no anak asawa ti inana, manipod ubing pay ni Ethan. Anak na kano iti kinabalasang ni Ethan? Kaslamot lang iti anak ko. Anak ni Eli iti kinabalasang. Ta saan kami pa'y nagkalay sa idinasikugak? Sir, kasano tayo itaas sa pulan ti anak yo? Saan ngagsarday dagiti detective amang sapul? Sapay ko ba? Tamasarakan da. Apay analiday ka itang manang. Da ka di pa rito. Mailiwak iti anak ko. Kaano nga nga may pumasyal mo't dito'y away? Aday ta ka manin. Iliw manin iti anak-anakan mo. Napatag kanyak ti anak ko. Makiasawa ka mo't ngamin, tapno maadaan ka mo't iti anak. Sino po mga iti asawa? Mga asawa ka di iti balasang? No balasang, kasano ko mga agsikog kat babae ka mo? Mangin insulto ka di? Nagpaisuman. Lalaki atap no agsikog ka. Sige, di ta ka pa'y, tanda pa panak. Pimanawan ti kapsa. Ay, kasano ko maamang asawa iti babae, kat babae matiloko. Anya ka di ti araramidem na ti rabaw ti dakkel abato, nana. Dala pang panunuto. Mapan ka di jay sudad. Una, nana, adaming klase minton bigat. Makititam ka di daitan kan Claire ijay sudad. Adayo ti pagad-adalan mi, iti pagpapaayan da restaurant, nana. Manipod idi pimanaw ti loko. Siya kon ti para arado. Saan ka di nagadal dagi jay? Jak manam mo. Ang mga nogdindin nadan adwa ah. Dayta mo ti atap ko.
Ta naasidagda iti tunggal maysa. Ang mga nunton sumangput na, kat masikugan ni Claire. Kasta ti atap ko. Saan da maituloy di pa nagadalda? Mabalinta siguro nga aginrol inton umaya pa nagsasarak. Umanay nga ta ti urnong ta? Di uray santa nga inrol amin na subjects ta. Ininutan ta. Agtrabaho talat ta. Kidamon ta nga rod ka ni boss ti oras ti panagklase. Kan panagtrabaho ta dito restaurant. Kayat na nga ta? Ang mga nudi na kayat ngay? Padasan ta ang makisarita Ano di na kayat? Di pasensya. Inton sumarno laangan ti panag-enroll ta. Sayang no maitantan manen ti panagadal ta. Kapilitan no saan nga umanugot ni boss. Hello, nanang. Nakaawag kayo, met. Mailiwak, anak ko. May kawak, kaawan mo dito'y balay. Di kagdanag, nanang. Inton makaalak iti bakasyon ko. Umayak po masyar dita. Wan man, anak ko. Sumagmamanon ang bulan mo dita. Kaya't ko nga agawin ka pa uma. Wan, nanang. Nagtulag kami kini Claire nga kuyog kami nga agawid. Mangala kami iti bakasyon mi. Kaano ka diti plano nga pa nag-enroll, anak? Into numaya pa nag-enroll ko man, nanang. Uray saan ko nga enroll ani na subjects ko. Ininutat, pag na makalpasak, nang. Uray ka di man ni Claire? Kastamot ti aramidan na? Wala nang, agidam kami nga ag-enroll. Agpada kami iti enroll. Tap magkadalan kami adwa. Kada kayo day. Agsingsingpad kayo nga roon, tapno makaturtos kayo. Wala nang. Intapadasan akasarita ni Sar. Barang palubusan na ta nga agadal. Nga uray agtrab-trabaho ta iti restaurant na. Palubusan na ta nga ta? Kasano nga rod ang maamuan ta? No di ta mapandamagan. Labit man lang. Asino day ta sumungad anak ang ato tikiday na. Agturong mat iti opisina ni Sir. Dayta, jay ibagbagak nga asawa ni Sir. Ang mga luisukit di dagyan iti opisina. Delikado. Ay, naspak nga rod. Sapay ko nang maistrikto. Isungat ati agyan di ta opisina ni Sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay italawas na pauwan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basi. Sound Effects, Jonah Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naklaat ni Salvador idinakita na ni Ethan. Kaininas ngamin, the ex-girlfriend na. Inawat na nga rod ni Ethan, kas janitor. Pinaimbestigaan na itinalimod ti pamilya ni Ethan. Adda-atap na, nga iso ti anak da, iti ex-girlfriend na. Naamuan da amarigrigat kano ti pamilya ni Ethan, kan awanan ti amana. Kabayatan na, tagtagibasitan da Torio kan Sara da Ethan kan Claire. Atapan da nga agdenden na dagito ijay syudad. Iti may sang aldaw apa nagsarita da Ethan kan Claire. Nagsaritaan da akid daon da iti amo da. Ano mabalin kat agadal da kabayatan ti panagtrabaho da. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu alawas na napauwan. Pamakawan, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Dahil
Dati kunak na asawa ni Sir. Amangan no isungkit ti agyan iti opisina. Ay, delikado. Naspak nga rod. Sapay ko ng mga istrikto. Iso nga tati agyan dita opisina ni Sir. Sapay ko maata saan. Nung amin makalagip dayta, kat agyan dita opisina. Papanan ni Sir, no adda dita ti asawa na. Mapan iti sabali ang negosyo da. Kasano nga rod itan? Saan ta ka diya maka-enroll? Dayta ti saan ta nga mo. Urayin ta ti sumaruno ang mapasama. Ayan ka diti sa bali ang negosyo ni Sir. Adda pa'y pribado abang kuda. Adda iti tenga ti syudad. Baknang da nga rod no kasta. Wan itan. May sa kadagiti kabaknangan dito syudad. Naggasat ti anak na no kasta. Ti amok kat lupes kano ti asawa na. Dayta ti kunada daksang gasa tabaknang. Nalpasan ti papeles ko mapan iji Hong Kong. Kano ti flight mo? Inton ka ni kadwa. Awan parikot. Adamat karga ti credit card mo. Sa balila ti cash abalon mo. Anya ka di ayati saan mo ang mapanawan dito eh. Anya pa ngay. Ti negosyo. Saan samot ang negosyo nga minti as-asikaswam? Makita ka. Kasla adda sa bali. Anya ko matinakita masabali nga sa asikaswag. Diyak amukan ka. Makumikom ka iti banag. Adyak maawakan. Kaano ka di ang sumangput nitan, manang? Di na imbaga no kaano. Mangala ka pa iti bakasyon na. Bakasyon? Unak man no agawi din, ta umay tumulong. Kasano ko maama kaadal, no umay tumulong ako nam? Makaadal nga ta. Ang mga no agdendin nadan kiniklir. Rasun dalaan day ta agadal. Saan ka ko maakanayon nga agdwadwa? Kitaan to, no makaadal da, taarapaap da mati makaadal. Masapul ay ang amin nga agadal. Dalang arudin ubraan na dito talon. Kayat mo ka de nga agbiag akasgan ka, nga agtalon laang ti ammo na. Kaya't masawan, di mo kaya't ang pagtalunan? Saan nga iti kasta? No adda trabaho na, mabalin na lakta ti agtalon. Saan ka di anak kayo, jinapan ijay lugar ni Manong? Mapan kayo ka di manan? Ay, saan adin ko? Kadalain na si kaso mi dito'y iriyo. Adda ka di jay imbagay o gayam nyo ijay lugar ni Manong? Awan, adin ko. Nabayag-gayam nga awan da ijay. Swapi manaw kami mutla nga dagos. Kasta ka di? Ngam, amamuyo mat ni Claire? Kasano nga amamuyo? Ay, may sa restaurant ti pagtrab-trabakuan na eh. Uri ka din ni Ethan, kat katrabahuan nyo, Manong? Ay, iwan. Nasingpot dagi di akatrabahuak. Nagagat da pa yung agpadpada. Sa balin samot day talukmag mo, Sarah. Apay kumasa bali, Nana. Basig ka lang arudang. Dumakdakal mo ti tiyan mo. Kamulatay tukak nga awagan dan iti batog. Nina naman, imbaga nagipod mo. Naman, pangasim man tatulungan ni Nana. Urikan ka to iti kwarta na matulungan na. Anya ti may tulong ko kan ka. Ibagam adagos. Dakal ti parikot ko, Nana. Diyak mo tin makita ti tao, anak si kog kanya. Ay sus! Naspak kang rudan ano kasta. Amo ka di dadakal mo. Saan pa'y ata da na pananda? Di da makita ti itsura. Masikog mo't gayam ni Sarah. Saan ka di nga agad-adal day jay? Imbaga nakin ka nga ang mga nunagtaray da itan ka ni Claire.
Isumat gayam ti ada aramid na. Ang mga nointon sumangpot ni Claire, kat antan sarsarunun na tambor. Apay kumaday tatambor. Dakkel ti tiyan na, ti kayat kosawan. Ay, maday ti manghusga iti pada na tao. Nang runa no awan mo't makita na amadi nga aramid na. No kanayon nga ginasidag ti apoy kan kayo. Sumgad ti kayo, oray no na ata. Duma ti tao iti kayo. Ti tao ket adaan iti panunot. Idinto taawan panunot ti kayo. Naimbaglakit din. Tamo panigayam ijay Hong Kong ni ma'am. Kunaklakit din no iso ti agyan di ta opisina ni sir. Mabalinta nga rod amapan kasarita ni sir. Wan, kasarita ta kalpasan ti trabaho. Inton basit ti tao dito'y restaurant. No mabalin ko ma, half day ta. Trabaho ta iti bigat. Gadal ta iti malam. Iturturad ta ang mapang ibaga ka ni sir. Sana bali, tapumanaw ni ma'am. Masigurado adi na kayat dayjay. Apay nga ta akabutan ko numingmingmingan nak di asawa ni sir. Ha? Apay, kumilaw ka di ti panangkita na kan ka. Tsaka mo, kas na pa nagkita kat pagawidan na. Jak maawatan tirik na. Di na ka di itulo di airport. Pasensya kan. Adamo ti driver amang itulod kan ka. Kanayon kalatan akasta. Awan pa'y panawon mo kanyak na asawang. Saan kan nga griri? Tati nagikwanak iti manuatawan. Tilaeng nagan mo tinakairanudaken ka. Ti puso kan bagim kat jak pulos na gunod. Nagpakpakasyak idikan ka. Asabali ko matipakikalaysan. Ngam di nakpinatgan. Impilit yo ti kayat yo. No amukla kumakastoy ti bunga ti mangpilit iti lalaki. Huh, peste. Mas dawak kan ka. Ti bunga ti anyaman a prutas a mapilit a paluuman. Ni kaanuman. Saan to anasamit? Kaslakan ka? Saan anasamit? No di kat napait? Ita ti flight ni ma'am. Di ho ka dito, loud sir. Ita ti schedule ti meeting mi iti kadwak iti negosyo. Umay dito'y opisina. Ay, sumat kagayam Importante sa mo ti pagsaritaan yaw. Agpinirma kami, may papaniti kontrata iti negosyo. Oh, iso nga impaayab yo ti abogado kanyak. Bueno, kasapulan mi ti papeles. Pirmaan mo ti abogado. Sir, kasanong nuagkapsot kayon taw? Kasanon dagiti nagaduan negosyo yaw? Nuapay mo't ngamin alupas ni Olga. Kasanong nga tang agpeso? Ay, uray kuma, numasarakan tayo ti kunayong anak yaw. Anya nga tati arangidak Conrad. Awan pa'y mat ti maibaga dagiti detective abinayadak. Pagbalinan ka man na messenger. Ipan mo da ito'y papeles ijay may sa hotel. Wen sir? Mabalin ka diti akid daw sir? Anya rita. Ibagamlaan. Plano may kinikler nga ituloy ti panagadal mi. Mabalin ka di nga iti bigat lang ti panagtrabaho mi. Tagadal kami kumay ti malam. Ada mo kapagadalan nga da klase da. Aging gay ti alas 8 ti sardam. Mabalin ka di sir? Kaya't mi ngamin ti makaadal. Juan, Barok. May mayat matlaan mo makaadal kayo. Ay na, agyaman kami sir. Aginroll kami kumangamin. Iti da ito'y umay apa nagsiserrak. Awan parikot. Nasaya ti masakbayan ti tao. Nga muna nga isakat ti panagadal na. Iso aday ta ti aramidak, sir. Kaya't ko ti makaturpos. Basta liklikam pa'y ti makirelasyon. Kabayatan nga agad-adal ka. Tapno may pamaysam ti agadal.
Saan ka amawanan iti babae? Matungpal, sir. Ha? Sika ka diti masabat ko, Sarah? Ethan, apay dagitan naka-portfolio nga awit mo? Ipan ko iti opisina ti may sa hotel. Apay akasta ti jar mo. San ka di nga agad-adal ka? Oon. Iti kastang itsuram? Masigog ka mat. Si Mardengak pa itaas semestre, ti kayat ko asawan. Nakiasawa ka kadi? Saan? O sige, panawan ka pa. Agad-adal. Ang kapay masigog. Di na sinumbatan ti saludsod ko. Nadan asawa na. Apay asabalit agdaldalos itay dito restaurant. Napanam ka di? Inbaon nak ni sir amang ipan iti papeles iti hotel. Kasta ka di? Kunaklakit din man niya tinapasamak kan ka. Iti ipapan ko iti hotel. Nasabat ko ni Sarah. Taagad adal kat nga rod dito syudad. Si Mardeng kano ita semestre. Ha? Apay ngay. Sayang ti panagadal na no si Mardan. Kasano? Nakakyad mo na magmag na. Apay kumaan nakakyad amagmag na. Saan matakyad? Masikog. Masikog? Saan nga taaboy ung nalaang talimok nga? Nagdakkel ti tiyan na. Dinamag ko pa'y nga rod. Noadan asawa na. Nung pinanawan nakit din. Di na kasi nung batan, noada asawa na. Agsipod tako na yung aginroll kayo. Adaited ko kada kayo. Anya dayta, sir? Kaya't mi amaamuan, sir. Ikang kayo iti kwarta. Anayon ti pag-enroll yo adwa. Ha? Gaminton makagraduar kayo. Dito yung restaurant, bueno, iti hotel ko ti pagtrabahuan nyo. Ha? Agyaman kami unay, sir. Mangnamnama kayo. Dito'y kami ngagtrabaho, sir. Pwede na dayta, sir. Kat agyaman kami unay iti kinasaya at yu. Nulakat na singpet ka natulnog kayo. Nasaya ti pagbanagan nyo. Tungpalan mi amin nabilin nyo, sir. Amuyo, maayayo akman kada kayo adwa. Imbag lakit din. Taiman nugot ni sir na agadal ta. Nang tad pa iti kwarta. Apag nayon ta kano iti pag-enroll ta. Nagsingpot talaga ni sir. Sayang lang. Tawan anak da. Naggasat ko mati anak da. Kasano nga tantisa ni Kuwada? Intondidan ka ba ulan ti agtrabaho? Siguro. Itad da iti charity institution. Nawan pang tadan ni sir. Kat no saan nga honest dagiti empleyado iti charity institution? Ay, mapanlagit di iti bulsa dagiti buklis. Nang runa no dagito'y katagrigrigat. Ay, uray saan nga agrigrigat, no saan nga honest. Adun tibak nang ngam agtatakaw damot. Pag madyan ti awan anak na niya. Kasanuda nga tangag paiso. Anya ka diti maisingasing mo kanyak iji bagbagak, nana. Isingasing. Anya ka din day jay. Ni nana mo. Danda ni sumangkot dagiti dadakkel ko. Makita dati ka sa saad ko. Kat anya kumangay ti remedyo na. Ibagam ang adan apo kuyo tangatang nanang. Kunama. Masayar dalakit di. Nagruna. Tada sakit ni nanang iti puso. Ay sus, ala ka. Kasanon ngay, no day tati kumarwan ti kasasangad ni nanang mo. Ay, day tangaro ti parikot ko, nana. Anya ti aramida. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen,
Tituloy te serye tayo italawas ang napauwan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imbaon ni Salvador ni Ethan amapan iti may sa hotel. Kat dita, nakita na ni Sarah amasikog. Dinamag na nga rod ito inuadan asawa na. Ngam dinardaras ni Sarah ti pinmanaw. Madanagan mat ni Sarah, taamangan no kumaro ti sakit ti inana. Numaamuan na ti kasasaan da ito'y amasikog. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Masair lakit ti dagiti dadakkel ko. Nang rona tada sakit ni nanang iti puso. Ala ka. Kasanon nga'y, no day tati kumarwan ti kasasaad ni nanang mo. Day tangaro ti parikot ko, nana. Anya ti aramida. Inya pa'y nga'y. Iyanak mo, ta anak mo ka ngarod. Madanagan ak namin ka ni nanang. Unay kan ay. Pinanunot mo ko madayta. Sakbay nga'y naramid mo. Kunak namin no saan nga agbalin. Apay kumaasaan nga agbalin. Sige mo ten anana. Anya ti singasing mo nga ramidak. Awan ti amok arimidyo. Anusam ti bunga ti naramid mo. Ay, parikot kita na ito eh. Anya nga ti aramidan dagiti dadakkel ko. Ay naanay magtaim may kapimasyar dito'y balay, anak. Mailiwak una yun ka. Uray sak nanang. Mailiwak met. Iso ngayon ka gumaakti ng alay ti bakasyon ko. Kumusta ngay matitrabaho? Nasingkot ti boss mi nanang. Inikan na kami pa'y akin ni Claire iti inayon mi ka no apag-enroll. Nasaya at karon ti boss yun o kasta. Wen nanang. Impalubos na pa'y kabigat kami nagtrabaho. Masapa kami arumar iti malam. Tapno mapan kami iti pagadalan. Idaw-dawat ko amangunod mo ti arapaap mo, anak. Agyaman ako na nanang. Ikagumak ti makaadal. Manipod imik katak iti faktorya pagtrabahuak. Iti andakan iti biyang ko. Saan akong anak trabaho pa'y. Iso adi ka matulungan no may papan iti kwarta. Awan ka di pa'y development, iti panagsapsapol dagiti detective. Awan pa'y matreport na kanya. Ay, dayta nga rod ti paglatinita, sir. Di da ka dinaamuan. No asino dagiti kadwa ni Ellie, sakbay anatay. Dinamag na dagiti sigud abos iti faktore. Ngam, awan mat kano ti listahan da kadagiti trabahador iti dayjay atawan. Nabayag kano ngaminan. Ayan nga tanti anak mi kini Ellie. Napanti detective iti bahay ampunan. Ngam awan kano ti ubeng nga imbati ti agnagan iti hilay. Nagrigat lakit din ti agbirok iti mapukpukaw. Saan ang mapukpukaw ti sapsapulan tayo, sir? Amangan no adda nang ipaampunan na asabalay. Olga, nakawag kami. Adda ka di bagam. Naragragsak ko mano anda ka mo dito'y akadura. Di mo ka di kaya ti sumaruno dito. Jak mapanawan ti negosyo. Adda pa'y may sa apakakumikumot. Anya na unay ayaday ta apakakumikuma. Makapasurong. Ibagak man lang ang tapno aksardan ka. Ipapabirok ko ti anak mi iti day di Ellie nga ex ko. Dahil tiki ko na. Natay ka din ti ex. Mano ka nun atawan ti napalabas.
Kaya't ko apasapol ti anak mi. Ay, isumat ragayang aninak tinatuan dito. Saan ko maakastoy kaliday ti diab ko? Maimpaayan nak iti anak. Di ka man mangin-insulto. Diyak na ko maimawawag ka. Sige. Bisyak. Bye. Naimbak abigat yun, Nana. Nagkuyog kayo kadikin ni Itan ang nagawid. At dakat ni Itan. Ay, win, Nana. Amangan lumabayag tumanan sa kami makaawid. Tapay ko, anya launay ti saan nyo ang mapanawan ijay syudad. Jay trabaho mi, Nana. Kan may sa, inton agiskwela kami, saan kami na basta makaawid latan? Saan nyo nga taatuladan ni Sara ang nagsikog? Dalpay ti unaan mi, Nana. Sa anak mo't nga aggaganat nga agsikog. Sapay ko ma, tapumod no daytan. Ni Sara nalaing asumaw. Ngam apay ngay, ang masikugan nga awan asawa na. Gapo, taiso ti kinayat na, Nana. Masustinir mo ka di mo't takunang ang makalagpas ka. Sa anak nga agkarkani. Ngam, ikagumaak, Nana. Kayat ko ngamin ti makaadal. Ethan, apay akas dyan ni anting atomboy. Adda ka di madingay inaramid na ken ka? Oo nga, imbaga na ngamin, nga amangan ka no kaslaak ka ni Sara nga agsikugtumot. Ha? Ay, pasensya mo niyan ti. Kasi iti ugali na. Awan pa nagtalak na iti pada na tao. Kasla iso lang ti addam muna. No saan ko lang nga ipagpagapukan ka? Amangan no sinong batak. Ay, awan serbi ti pan nakisinong bat mo ken kuana. Saan nga paabak dayjay? Wanya ti rason na, iso. Kasta ka di? Imbag man, ta saan kayo nga agapa? Bili ni nanang, asaan ko kano atutupan? Bye-bye aklat ta kanon. Nasingpat ni nanang mo talaga. Iso titimawidam. Kaano ka diti pa nagsubliyo ijay syudad, anak ko? Inton bigat nanang. Ang mga no di na kang palubusan mi bos mi nagbakasyon. No saan mi atong palanting karimi pa nagsublimi. Intaman nga rod magpuros ka dagiti natnateng tawitem. Uray dagiti prutas. Mangala ka taikam tinasingpet abos mo. Wanana, masigurado ka kayat ni bos ti guyabano. Ken naloom apapaya. Ay wala ba raw? Nasamit dagi jay tanaluom iti puon na. Agbati kayo dito'y balay. Siyak ti mapanagpuros, nanang. Agluto kayo langin. Alaem nga rodya dakkel a basket ta iso ti pangikabilam. Anya ka di tilinaon ti dakkel a karton nga awit mo. Prutas dagitoy. Ited ta kini boss. Ay, maragsakan lakit di dayjay. Nagpagatang iti naluom a papaya. Ngam natamnay ka no. Saan ang nasamit? Naata siguro dahi dyan napuros. Sada yung paluom. Siguro. Adulat ta ngamin timang lokloko. Tapnula ang makakwarta. Adupay ti agtakaw gapo iti kwarta. Adamang loko, gapo iti kwarta. Adu ngagpaiso ti maaramidan ti kwarta. Adapay pobre, ano bumaknang. Dinan am-amo ti pada na pobre. Kat, kasta ka ka din no bumaknang ka, Ethan? Saan Taan mo kasaanak ba't bumaknang? Anya nga tano bumaknang ka? Amangan nuuray siya kat di naktul am-am mo. Uy, iti ka ano man. Di kan to pulos malipatan. Sikat ti kapatgan iti biyag ko, Clay. Imbes nga ilagok dagiti bunga ti prutas. Inalam tunitan. Basit lang matinala na. Sa maysa, mula na matagi jay. Uray mula na. Tasyak mo tinagdaldalos anang gait.
Uray siya kat nagaigak mat. Saan lang ba't asiksi ka? Inikan na ka kaditi kwarta. Saan ko nga inala tapagadal na kit nga raw. Adamat ka nanta dito'y away. Uray awang kwarta tambangan talat tamay. Hindi mo kaya ti kwarta. Siya kuma at inikan na. Saan ka mat nga agri-grigat tapno ikan na ka iti kwarta? Sa maysa, napigsa ka pa imay. Ay naman ang ado ti pakasapulan iti kwarta. No pagtayam mat laeng iti kweteng saanan. Aramatan na nga agadal ti kwarta na. Imbag to ano makaadal. Ramanan nyo dahi ti kapuros a prutas, sir. Inalayo ka di jay away dagitoy baro. Wen, sir. Kapuros dagita. Naloom ije puun na dagita. Agyaman ako na baro. Awan anyaman na, sir. Ala, panawan kayo pa'y. At daman damagak baro. Anya dahi ta, sir. Amom ka di. No sa dino tinakayan na kam. Ay, saan ko adi na magkininanan ko, sir? Ladingitak baro. Sana rumbang adamagat na ibigan ka. Desperado ak lang amin. Sige. Agyaman ako na itiintad mo. Apay akas ta tilangham anaggapo di ta opisina ni sir. Jack manam no? Idi nakitak ti kinaliday ni sir. Kaslama siya nakankuana. Apay ka no analiday. Inbaga na kadikan ka? Saan mat? Dinamag na. Naamok ka no? No sa dino tinakaya nakak. Di mo ka din nakita ti birth certificate mo idi nag-enroll ka iti elementarya? Ninanang tinang-enroll kanyak. Amangan no ije barangay tayo matlaang tinakaya nakam. Damagat tuman ni nanang. Anya kumangay ti connection tinakaya nakam. Kan ti kinaliday ni sir. Jack narad mawatan ti bagi. Kasla makarik na hakmat iti kinaliday. Gapo siguro tanasingpat kadata ni sir. Saan mo ka di nga ipakaamukin ni Ethan? Asaan asikat ipudno nga inana? Iti anyaga po. Tapno masaktan tirik nana. Adda ka di inaramid jo ang legal adoption sakbayan na tayo ti inana. Awan. Apa yan nadabag mo dayta? Kas labugos nga rod a tao Taimpasurot mo iti klabier. Dinagparang mo nga anak mo. Tapno maamuan ti tao, asan ko nga anak? Hospital ka di, tinakayanakan na. Adda ka boardingan mi ako madrona. Isu tinang paanak iti inana. Inrehistro ka di ti kumadrona ti ubing. Siyak, timbaon na amang rehistro. Ngam sa anak anapan adagos, tahusto ang nagsakit ti inana. Siyak, tinangas asikaso kadakwada nga agina. Gusto tay kunak abugos ni Ethan. Sara, adda ka din dagiti dadakkel mo. Nakita dati si mo. O, nana. Sinampak kiti. Dinangrandakit di. Ay, sus. Apay ngamin na. Agad adal ka. Nang sabali mo tinaramid mo. Asino ngay tisaan ang makapunto. Sana ba na? Taawanin sakit na. Ngam, nasakit tinakam ko. Numalagip ko timbagada kanya. Anya ka di timbagada kan kang? Saan ko nga ibaga? Saan ang malamlamot ti aso? Saan da nga ibaga day jekan ka? No di mo ida pinaay. Apay nga ruda nagkatawa ka? Makakatawak lang mo da. Sir, nasa utimay sa detective. Anarigat ka no ang matuntun ti anak yo. Tawan ka no uray lead apang surutan da nga imbestigaran. Manipod ngamin nagsina ti dalan mi iti day di Eli.
Awan na polos komunikasyon mi. Jakpay ammo amasikog gayam idin. Hey, nabayag mo't basitan nga awan na aramidan dagiti detektiv sir. Sa anak ngagsardeng, aging gajak masapulan ti anak ko. Sapay kuma, tagbaligi tayaw. Nupay awan na pulos record apang sapulan iti anak ko. Impasapol ko iti gayem ko iti PSA. Tinagan nga Eli Mayos. Awan kanumat in rehistro ng anak mi. Amangan nga rod no naalisan. Kasta nga ta. Awan ka din ti anak mi. Atap ko laeng, sir. Da kayo matinang ibaga, nga awan ti inrehistro ni Eli nga anak na. Pudno nga ta. Nga awanan ti anak mi iti day di Eli. Naragsak ka makisasao kanyak. Madlaw nga daliday kadagiti matam. Adda ka di parikot mo, anak. Ay, jak man amo nanang. Jak ba't maawatan ti riknak? Apay ka di anak ko. Anya ka di ti mapaspasamakkan ka. Jak maawatan. No apay nga apektado ak. No makitkita ka mariribukan ti boss mi, nanang. Gapo siguro tako naman nasingpat ka na kayo kan ni Claire. Apay nga ta dinamag na. No sa dino ka no tinakaya nakak. Sa dino ka di ngagpaiso tinakaya nakak, nanang. Tapay dinamag na daytaken ka. Anya ka di tinagan ti bus mo ako nam. Salvador del Mundo, nanang. Salvador del Mundo? Husto ka di tinangag ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo italawas ang napaulwan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, pinalubusan ni Salvador Daetan ken Claire nga agtrabaho iti bigat, kat agadal da iti malam. Iti mutayan ni Salvador, naliday da ito'y tawan development iti panangsapsapul da iti anak da iti ex na. Iti may sang aldaw, anapan ni Ethan iti ayan ni Salvador, tamapan na ikanda ito'y iti prutas. Kat nadlaw na, ti kinaliday iti amo na. Papagayam, denggan tituloy te seryetay o itaalawas ang napaulwan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Tapay adinamag na ken kadayta. Anya ka di tinagan ti bus mo ako nam? Salvador del Mundo, nanang. Salvador del Mundo? Husto ka di tinangag ko? Nanang. Apay anak lahat kayo? Ay, kwa anak. Kaslang amin, nalatak anagan dayta del Mundo. Talaga nalatak taado ti negosyo na, nanang. At dapay kano pasdak na may sabang ko. Bak nang nga rod, no kasta. Talaga bak nang nanang. Sayang tawan mang tawid iti kinabak nang na. Kayat mo asawan. Awan anak da iti asawa na. Nadamag mo ka din ti agwarwaras adamag. Jay ka di pasapsapol ni boss ti anak na iti ex na? Wen nga rod. Apay nga italaang apasapol na ti anak na. Nabit pa'y kano anaamuan na.
Ang masikog gayam ti ex na idinagsina da. Naggasatan day tanga anak na no masarakan da. Talaga nagasat. Milyonaryo ko naman. Amangan no saan lang ang milyonaryo Amangan no bilyonaryo pa'y. Ayan nga tati anak na. Amangan no addan to agpamarang nga anak na. Nga oray saan met. Nalakala amaamuan day taabanag. Pa-DNA da nupod numot lang nga iso ti anak na. Sa bagay, saan ama ilibak day ta? Ay da, yaman pa'y ta nakabakasyon ka man nandito'y away, anak. Numabalin ko mamatulongak mat ni boss amang birok iti anak na. Kasano ko makatagad-adal ka? Ipamaisamkit di ti agadal. Apay nga tama siya na kini boss. Nukas diyan naliday nanang. Sa dino ka diti nang birukan da iti kunkuna ng anak na. Adda ka no detektive abinayadan na, nanang. Nabayag gam apagpabirok na. Italaang anaamuan mi. Insikreto na ka di, ti panang pabirok na. Ta italaang anaamuan yo ako nam. Di na kaya't amaamuan ti asawa na. Tanalaing ka no asumao. Naalas ngamin ti ugali ti asawa ni sir. Saan ka ding ampon mo ni Itan? Nasyak ti si ka. Pagparangag nga iso ti anak ni Mr. Del Mundo. Tapno iso ti agtawid iti kinabak nang nang. Anya? Kasano? No kasaudak. Tasaan ko nga inrehistro ti ubeng? Saan ka di an nairehistro? Ha? Bugos nga rod talaga. Apay nga rod Clavier ti apelyido na. Anya ko mga rod ti rumbag. Jakmat kayat asabalyan ti apelyido na. Kat syakmat nga rod ti inana. Tanatayan ti inana. Saan mo siguro abasol? Ibagam nga impagarup mo no nalpasan ang nairehistro. Kasano nga ibagak ti kasta? Intod ibagaan a kinidnap ko ti ubeng. Ano? Panunutan ta. No kasano apagparangan ta nga iso ti anak ti busda. Nagbaligi ta. Rumbang nga dabingay ko. Sige, mapanak ijay silid ko. Tapanunutak anaimbag. Nonya ti mayat nga ramidan ta manang. Madi, ti panggap ti kabsat ko. Gapo iti kwarta. Mapanunot na ti kasjay. Agam, nagsariwawak man ti panunot na. Masarakan da nga ta ti anak ni sir? Babae nga ta, wano lalaki? Nuadala ko mama itulong ko. Masya na kami kini boss. Madlaw ko nga rod ang masaknaran kalaunay. Apay ka di? Diyak nga rod maawatan ti bagik. Desperado pa yan ni sir. Ay, malagip ko gayam. Apay nga addan na pan ijay lugar tayo ang nagdamdamag. Amangan no pa sa ti investigasyon da Siguro. Apay nga min adi na mag-adagos ni boss no asino ti inam. Saan damat nga gamam mo kininanang ko? Adda siguro makagapo. No apay akas jay ti reaksyon na idinagkita kayo. Hello, nakaawag ka mat. Nasarakam ka din ti kumkunam aputot mo. Tapay adamagam. Kaano pa'y nga interesado ka iti pakasiknarak? Agsipot tayo sulaang mo tinapataggan ka. Dinapaikan iti importansya. Kanayon ka nga ming agsapsapol iti banag. Nga uray sika kat saan mo ama ipaay. Kaya't ko laang adamagan. Amangan no adda di tamansyonan. Awan pa'y. Di da pa'y nasarakan. Amangan mo't no yung bagadalaang nga ada anak mo. Uray awan. Sa anak nga agsardang. Aging gaadyak masapulan ti anak ko. Anya ka di tinapanunot mo apamuspusan. Tapno bumaknang tayo babaan iti sanikwa ni Del Mundo. Di ka agar aramid. Awan pulos karbengam iti kinabaknang na.
Nagkapoy ka ti pa nagpampanunot mo, manang. Apay, di ka kadipay na uma iti kinarigat. Saan agaputan na uma ka, kat mga ramat ka iti peke a tao? Mamatgayam apeke, wano bugos nitan. Basta ibagbagaken ka. Saan mo nga almanan ti saan arumbang aparaken ka? Padasag nga lukuyin ni itan ngagpamarang, nga iso ti anak ti busna. Anya kumabat ti pamanagnak mo? Iso nga rod apagtulagan ta. Nulakit umanugot ka makidanggay iti kayat ko mapasamak. Bumak nang tayo. Sige, di ta ka man langan. Sigamat gayong manong. Mapan ka di ijay lugar ni? Kayat ko ang maamuan. No asino ti kunayo agayam nyo ijay lugar mi. Ado nga ili ti papapanan mi. Tada nga minsap sa pulan may. May sa tao. Kriminal ka di manong? Asino? Taama nga no amam mo. Adda ka di ag-apelyedo iti Mayo si ijay lugar yo? Awan mo ti am akasta nga apelyedo ijay lugar mi manong. Apay ka di. No awan ti agmayo si ijay lugar yo. Saan kami nga roden amapan ijay? Kasta ka di? No ada ka di madama kong agmayos, ipakaamo ka di kan ka? Sige. Nulakat adda maibagam nga agmayos. Adda katukad na kwarta. Kayat mo asawan. Adda tangdan ko? Husto tinangag mo. Adda itadmikan ka akas gunguna. No adda maibagam kada kamay. Imbag na nasabat kayo, nana. Adda ka di am-amu yung agapelyedo iti Mayos? Mayos? Tapay? Adda nga mi nagsapsapol, nana. Panagunak kat detektive. Mabalin ka di nga ibagayon, no adda? Awan mo ti amok nga agmayos. Sige nga rod, nana. Panawan ka pa dito eh. Tay nakagdamag iti sa bali. Delikadon samutan. Masapula sa anak ka mapabasol. No detektive ti agunggun ay ang mga numaamuan dati palimod ko. Anya nga tati aramidag. Lumabalin. Diyak kayat amapukaw ko ti anak ko. Agtinulong ta, nana. Agbirok ta iti tao nga agapelyedo iti Mayos. Anya? Wan. Agbirok ta iti agapelyedo iti Mayos. Tapay, anya ti makagapo nga agbirok ka iti agapelyedo iti agmayos. Adda detektive nga agsapsampol, nana. Adda ka no tangdan no adda mabirukan. Iso aso manursur ka nga uray nagdakkel ti tiyan mo. Wala, isupay ti tangdan ko. Tangdanan dak nga damot no adda masarakak. Natural, nana. Day, nakarubot ka ba't? Papanam ka, day. Pagkwartaan da ito, manang. Mapan kami kinisara iti sabali nga ili. Agbirok kami iti agapelyedo iti Mayos. Anya, taapay ba ti agapelyedo iti Mayos? Adda ka no tangdan ti makasapul. Asino ko, mama, ti mangted iti tangdan ako nam? Namam mo nga rod ni Sara. Taga-syudad ka no. Kasta ka, day. Sige, tadamot papanak. Papanam ka dimot, manang. Mapanak ijayan ni Ethan. Inak mamapasyaran. Itaman pa'y amalagip mo ti mapan iti ayan ni Ethan. Importante nga min ti ibagaken kwa na. Anya nga iti nga importante. Apay adi mo ibaga kanyak. Para ken kwa na laeng ti ibaga. Hello, Nanang. Nakawag kayo, Met. Umay ka man, bet, dito'y terminal ti bus, anak. Adaak dito'y. Ha? Itaman pa'y, Nanang. Ala, urayan dak dita. Umayak. Wan, anak.
urayan ka ditoy. Importante ti bagakken ka. Sige nanang, tadandani kami matan rumwar iti trabaho mi. Basta, urayan ka lang dito'y terminal ti boss, ha? Agdiritso ka dito'y. O nanang, bye! Aramidag ti imbilin ni Eli nga aramidag. Di nakmat siguro panawan ti anak ko. Nagbalinak mo't anasaya at nga inakan ko ana. Uray kaskas ano, dinungdungok mo't akas anak ko ni Ethan. Urayip dito iti anak ko. Dandani siguro itan. Ada nasarakan ta nga agapilyedo iti mayos. Yawag ta kan ni Manong Conrad tapno umay da dito eh. Pudno nga tangad da itid da kadata akwarta. Dayta mo ti imbaga ni Manong Conrad. Mabiit laang tawagak. Dakil nga tamo ti itid na kadata. Masapul adaktakkel ti tangdan ko Tasyak ti nang ibagakan ka. Rupat kurta gamit gayam loka. Anyang ingarod. No, iso di iso. Tano saan asya? Imay ta ka di dito'y ili? Un ko na lang arodan. Sige, agawaam kidi. Tamagagaranak ang makaigam iti kwarta. Agpada tamat gayam arupat kwarta. Saan lang asyak ti rupat kwarta? Apay nga agdaragdaras ka. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo? Ni nanang, adda ka no ijay terminal ti bus dito syudad. Inaksabtayin. Ay, itaman pay. Si good kat urayan na ka nga agawid ijay lugar tayo. Adda lakit di importante nga ibagana. Mabalinti sumurot. Saanan? Tada klase tayo ton madamdama. Mga no mairaman ka amala daw. Ay, wan gayam anya. At dagayam isubmit tayo ang homework tayo, iti umuna a subject tayo. Pakialam to ti homework ko tapakisubmit mo. Mga no maladawak. Apay aya, kasla matartaranta ka. Diyan mo. Kalahat nga kaba-kaba ti barukong ko. Anya nga tadaytan ngay. Nasaya at taadakan anak. Dumngag ka analaing iti ibagakken ka. Ha? Apay ka din nanang. Seryoso kayo matunay. Pakawanan anak. No italaang nga aramidak dayto Apay ka di. Anya dayta. Diyak amuno anya ti ibo nga dayto nga aramidak. Ngam dayto iti manglawlawag iti amin. Didak kumamat paggagarin no anyaman dayta nanang. Pangaasim, salim at matam daytoy. Napatag-unay daytoy iti biyag mo. Anya ka di dayta nanang. Adaited ko ken ka. Daytoy titulbag amang irwar iti amin a sikreto ti biyag mo. Laglagi pa nga ipatpatag kaunay anak ko. Uray saan nyo abaliksan nanang. Nariknak nga ipatpatagdak. Mabit lang. Ada erwar ko iti bag ko. Babaan iti daytoy. Amangan no agbaliw ti amin. Ang ulitak. Pakawanan anak ko. Anya nga min dayta nanang. Saan kayo amaawatan? Sa limot matam analaing daytoy iten ko. Saan mo apukpukawan? Ikarim anak ko. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti pagkibusan, ti seryetayo itaalawas a napauluan. Pamakawan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Sound Effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center.
iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti pagkibusan, ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Pamakawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Mabait lang. Ada iruwar ko iti bag ko. Babaen iti da ito. Amangan no agbaliw ti amin. Ngam ulitak. Pakawanan nak anak ko. Anya ka di dayta, nanang. Saan kayo ang maawatan? Sa limot-mot manalaing dayto itid ko. Saan mo apukpukawan? Ikarim, anak. No anyaman dayta. Ikarik, nanang. Mabit lang. Taalag itibag ko. Ha? Basit akaheta ti enruaryo iti bagyo, nanang. Wan, anak. Porselas ken singsing daytoy. Aram atem, ngam saan mo nga ipabulod iti uray asino man. Nanang, nginginaan samot dagitoy nga alahas. Nginginaan lakit di dayta. Ngam iyunay-unay ko. Saan mo apukawan ken ipabulod? Kwarta mat dayta bilbilangam. Nangalaam ka di iti dayta. Adda ngamin nasarakan mi nga agapilyedo iti mayos. Imbagami iti agnagan iti kungrad. Kat inikan na kamin adagos iti pirak. Anya ti inaramidyo iti agapilyedo iti mayos ako nam. Diyak amo, no anya ti aramidan da Sir Conrad. Imbestigaran dan sa. Ang mga no kriminal. Day talaan ti inaramidyo adan kwartayo. At tapag a kriminal day jay, manang. Napanda Sir Conrad ijay balay da. Adda ka nung amin napatag adamaganda iti agapilyedo iti mayos. Mga no kabagyan day di Eli mayos. Oh, anya nga iti itantanamitin mo. Umapal ka ka di iti kwartak, ha? Ay, kwa, uwan, ada ko maamat kasta kwartak. Kunak tumang ngamin, nga aramatan ta ni Eitan, tapno bumak nang tayo, ang hindi mo matkayat. Saan nga agnadayon akas jay ti kasasaad ni Eitan? Adalakit di importante nga imayan ni nanang mo. Anya ka di day jay? Diyak maawatan dagiti imbagbagana. Ken no apay adumaw dawat kanya iti pamakawan. Pamakawan? Taapay ka no. Adda ka di madi nga inaramid na kan ka? Dayta nga ron ti pakasdaawak. Awan mo tinagkurangan na kanyak. Di namat basol ti kinapanglaw mi. Saan nga taa makiasawa? Taapay nga agkid daw kan ka iti pamakawan? Makiasawa? Kasta nga ta. Adda nga ta nagaram ken kuana. Kabayatan nga adda ta dito'y syudad. Siguro, Dayjay ka di lang, ti ginagaran, ha? Ti may dumawat, iti pamakawan? Sir, adda nasarakan mi nga ag-apelyedo iti mayos iti sabali nga ilay. Ket, adda ka di naalayo nga impormasyon. Ti amuda, kat masikog nga agpayso idi ni ilay. Nadamag dalangan anatay kanon. Di da kanumat ammo, no ayan ti anak na. Pudno nga rod nga adda anak ko. Ngam ti saludsod, ayan na. Dayta ita ti dakkel aparekot. Ulila ka nugayam ademang ni ilay. Naranggas ti may nga ulitag na.
Isu ang naglibas api manaw. Awan ka di anak dayta nga ulitag na. Saan ka nun ang nakiasawa? Tamang martag. Awan mang kayat kan kwa na ang babae. Awan ka di ti kabagyan na, ama kay baga, no ayan ti anak mi. Saan kanumat ang nagaw-awid? Manipod nagtalaw, sir. Angam, adda nakita da. Ay? Angam, adda nakakita kan kwa na, ang masikog. Apay ngay mawag ka manen. Across country ak. Mapanak iti Amerika. Iti ayan ka di dagiti kakabagyam. Saan ko pa'y ang maibaga ita? Depende iti pasamak. Adakan ka dayta. Nuan niya ti pakaragsakam. Aramidam. Saan asyak ti tubeng? Agyamanak. Ngamno ka sa pulan nga agawidak dita. Aramida. Kaano ka diti ipapan mo iti Amerika? Into no may alawas. Nalpasan dagiti papeles ko. Ala, sapay ko ma. Tanaragsak kan to ijay. Ikumusta na ka dagiti kakabagyam ijay? Dumanon di pa kumusta. Sige nga Rudan. Sige, bye. Minsamat madam ti kinasarita yaw, sir. Kasla ko na nasaan ang makaawid. Wen ka no? Mapan ka no iti Amerika. Ay, di awan ti kadwayon ditaw amang tarawid-wid iti negosyo yaw. Timang birok iti anak ko ti importante ita kanyak. Napatpatag ti anak ko. Ay, sapay la ko ma, tagbaligi tayo, sir. Adun ti gastos yaw. Ayan nga tati anak ko. Apay anaatap ti swerte kanyak. Saan anaatap ti swerte kada kayo, sir? Maysa kayo kadagiti kabaknangan dito'y syudad. Awan serbe tinagbambanugak iti mano atawen. Taawan anak ko amang tawid. Sige pa ya, sir. Panawan ka pa'y nga rod dito'y. Ing kami manan agpaspasarak ng agbirok. Ituloy taman ti saritaan ta? Awan ka diti sa bali ag ginagaran ni nanang mo dito syudad? At dainted na kanyak, ngaimbilin na asalimot matak ka no. Dakkel ka no, ti pakainaigan na iti biyag ko. Huh? Anya ko madayjay? Ay naitan, pagsidsid daawan nak. Makitam ka diti, adda dito imak. Oh. Oh, wow! Nagpintas a pulseras. Kan, ada sing-sing mo. Mas dawak. Imbaga ni nanang, ada ito'y kano titulbak iti kinataok. Jak maawatan. Misteryosa mo't ibagbaga ni nanang mo. Kasano atulbak ti kinataom ti sing-sing kan pulseras? Mas dawak met. Ay, jak maawatan na iti imbagbaga na. Dinamag mo kumaan, no anya ti kayat na asawan. Dinamag ko, ngem ko na, apanawan kan pasamak to kano ti mangibuksilan iti sikreto ti biyag ko. Naliday kayo manen, sir. Ada ka di maitulong ko? Tap numaksayan ti dagansan na marikrik nayo? Mabalin ka ding hagtugaw ka iti samok. Kaya't ka aming mingan barok. Ah? Agtugawak iti sango yo, sir? Wen, barok. Kasapulak ita ti mangep-ep iti liday a marikriknak. Sige, sir. Agtugawak iti sango yo. Tising-sing kan porselas mo. Ha? Daytoy, sir? Nabiit pa'y nga inted ni nanang ko, sir. Imposible na ito'y.
Mabalin ka di akita at ti porselas kan sing-sing mo, Barok? Wala, sir. Awan parikot. Imbili ni nanang, asaan ko nga ilako, wano ipabulod iti sabali, sir. Apay ka di ano daduma, kat madlaw ko ang maikulkulang ka, manang. Napatag kanyak ti anak ko. Numapalin, jak kayat ngagsina kami. Apay ko mangagsina kayo. Nagadalang mat ijay syudad. Agawid tumot lang. Adain ruar ko anam na maag. Ati may sa sekreto. Kat dandanin lumtuad. Anya? Anya a sikreto a dandani lumtuad ako nam. Jak nga minam mo. No naragsakak to. Uno saan. Intun lumtuad day ta sikreto ako nak. Agurigur ka ka di? Tila malawlawat mo. Nan, dapadapan ka man. Ay sus, saan ka mat anabara? Anya ka din ti sasawa manang. Sa anak nga agurigor. Namnamahaek nga ada sikreto amay parangarang. Mabalin ka di nga ikatanti alahas mo. Adda kita iti uneg na. Ariglado, sir. Ikatek. Adto iti porselas kan sing-sing, sir. Awaten nyo. Takitaan nyo ako nayo. Makitam ka di, tinayurit iti uneg. Salva Eli. Nangalaam ka dagitoy. Inted ni nanang ko, sir. Kunam nga Anita Clavier tinaganti inam. Pudno dayta, sir. Iso tinangted di ta alahas. No anyaman ti nakasurat iti uneg. Awan ti amok. Darasam, mapanta iti ayan ni nanang mo. Ita ka din, sir. Wen, payabak ni Conrad. Ta iso ti mangimaneho iti lugan. Pinayabanda ka no, sir. Darasam, mapantayo iti ayan ti ina ni Ethan. Ina ni Ethan? Apay, sir? Darasam, magagaranak ang makasarita ti ina ni Ethan. Intayon, Ethan. Wen, sir. Apay ka di, sir. Anyat na pasamak. Jak masungbatan day ta sa lutsod mo. Ti ina ni Ethan ti makasungbat iti amin. Hey, sige nga ron, sir. Aday je parking lot tilugan. Adayo ka di pa'y tilugaryo, Ethan. 30 minutos pa'y titarayan tilugan, sir. Partakan pa'y ti agpataray, Conrad. Napartakan, sir. Amangan pa'y kit di no madisgrasya tayo. Kumaan no simentado ti kalsada. Saan mat nga raw? Pasensyakan, Conrad. Diyak amin makontrol ti bagik. Kayat kon ang makasango ti agnagan iti Anita Clavier. Ha? Apay ka di, sir? Sigud ka di nga gamam mo kayaw? Saan? Ngam adalaki di sekreto arumbang amaamuak. Dandani tayo, sir. Agkalma kayo laeng. Sapay ko ma. Tamadanon tayo ti inam, Barok. Jak minamnama ti isasang bayo iti nanumo abalay mi, sir. Napatagtigagaraken ka, Mrs. Anita Clavier. Correction, sir. Miss Anita Clavier. Anya, kasano nga rod anadaan ka iti anak, no miss ka matgayam. Umunag kayo, pay. Tapno makapagsasarita tayo analaeng. Umunag tayo, sir. Agyaman kami unay. Dumgag kayo. Taisalaysay ko tinapalabas. Ididanda ni matay ti ina ni Ethan.
Lumaban ka, gayam. Kasano ti anak mo? Di ka kumamaawanan iti namnama. Akari ka. Gayam. Di mo baybayan ti anak ko. Pangasim. Ikarik, gayam. Saan ko abaybayan ni Ethan nga inaanak ko? Alaam. Daytoy nga alahas. Itad mo